بناوی خدای رحمان و رحیم حمد و پسندان جو خدا ربا صلاة و سلام لسر مزن ما سروک و رزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام و لسر اهل و اصحاب و اتباع تمام با حتی رجا قیامته تماشاوان هجا د برنامه نو یا بناوین عشیرین ما ام دیسا لپیش بریوانه بریاگو از داخلی ناوروکا برنامه حبیبم هن حزکن وکی عادت و هر جاره به هلبسته که بشهره که امی وبوینا برنامه حبکن پاشه معزوبان خواه میوان برنامه از ابوا بدم داناسین و هف بیوینا خوی بوان را امی بدومینن ایرو د برنامه خود جیجیان برهم و هلبستن فقیان تیران به هلبست کوی حرک بار امی و بوینا برنامه خو بکن ناو هلبستاوی ایرو جدست حسن حبیب ایرو جدست حسن حبیب سرگشته و حیرانم از من عشق و محبت بون نصیب سودای سرگردانم است عشقی گلک سودا کرن بی مال و بی مودا کرن نورا چرا وندا کرن موسای عمرانم است موسا جدست حسنا بنور شیرینیا خالن دهور سجده بره بر کوح تور نزیکی رمزوانم است رمزه گوده دلبر بکن جارک به چشمان سیر بکن ده کوه قاف کرکر بکن مجروح پر گوانم است آخ جدست گوان و قهران من صبر ناید لسحران شبهت موج د بحران کلزم عمانم است کلزم و بحرین د هفته آگر عشقه گو کفته ده سوجد شبهت نفته من دیه و پی زانم است بله خدا رحمه خواه لفقیه تیران که گراوی بهشت به یا همی تماشوانان و همی گهداران تماشوانن هجا ایرو ام لدیاربکر لنافچه دیاربکر لباجار چناری لقضا چناری نه لچناری ام میوان گنده قبکه نه قبکه گندکی بچناری گردایه ناوی ترکی بولود چکره بکردی ناوی گنده قبکه یا نها ام لقبکه نه ام لقبکه میوان سیدای مل عبدالرحمن تانن ج عشیره شهینان ام میوان سیدانه لعودا سیدا گندی وی هنه مروی وی هنه گندی وکی عادتن کردا و کردواریه بره لعودا سیدا جویانه ام جید در حق عشیره وان ده هف بیوینه ام بسیدا و بگندی وی و مروی ویر بکن از اینها بزیورم سر سیدا معزوبانتی همه کرد یه خوش مرمه کرد سیدا مل عبدالرحمن هم خیر هاتن برنامه خدای راضی به هم خیر هاتن سر سرور هاتن خدای خیر و مزن بکه خدای و موافق بکه لسر یا حق بکه وسیله رحمه مش مملکت وجي اسلام را ان شاء الله شغله و طاعه و زعمته و امين اجمعين خدا جوجي راضي بجبو ودريه مالا خو يه گنده خو مالا و يه غلام و فکر مال بخدي به ان شاء الله امجي گله كيف خوش بون ولسر ناوي نونر و خباتکار تلویزیون رهبر ام پیروزباهی و سپاسی خو پیشکشی جناب سیدا و یه همو جماعت دکن لتنشتا من یا چپ APM سینان اختاش هیا نورالدین اخباش بله او هیا نورالدین قاچان هیا APM حجی احمد اخباش هیا انشالله تماشاوان نجات دم گوز میکروفون درجی
معزوبان بکم و ناوی خواه برناوی خواه پیشکش بکن و خواه بدن ناسکرنج بوی گو دمام کرته بلکی داناسینا توا و وقت بسینه بوی وره از توا نادمه داناسین لی بلی دماغو میکروفون مدرج یوان کرد انشالله اوی داناسینا خواه بکن نها ازی بزیورم دیسا سر سیدا برنامه ما یا عشیرن ما براستی ام باجار دگرن ایروژی مگو میورن دیاربکر ببین میوانه شاهینا جمع ببین میوانه سیدا هون حزکن اول ناوی خواه و برناوی خواه و یه باوی خواه و باف بیری خواه تماشاوان رو پیشکش بکه براو ناس بکه سیدا ناوی ما عبدالرحمن ازلاوی حاج موسی خلیفه می گنده ما ناوی قبکیه عشیره ما شاهینایه ام شاهینا olarak aşire hepki karvalığı belki nezi 15 günde men o hane günde mehne icaz hamde Xudayr az ba 15 günde me az bivem %5 vazi ve fikre batile ketna memleket bikasbi ve avnabune are em kırsal bölgedene are em mesela bazara durbun me rispiye me alemi me ملت ما توب ذکر دگو دنیا شالقالان میشلی برهون اشیار بهون بکسی تشکینین خاپاندن ام بتود الحمدلله تدی PKK چه بو اونوزا ایشد چه بو و فتو چه بو الحمدلله تو ایران ناب عشره ما بگره کسی بوا فکران بنی سمیش بگتوننه اوجی بچی بو بهشیا بس بخباتا عالم ما و بخرابتا ریسپیه ما بو ریسپیه ما خبات دکر ملا توب دکر ما قوه که خوب ما هین یتمیشه ده و ورده امش خورا توب دبون ما یتمیشه ده گنده خو کری یتمیشه ده ما قوه کری امش دلاف گوری هاتن اما تن قوه که 15 مال بود الحمدلله انا 120 مال هنه yani günde kabuk ha seyda set u bismalın hamuji şahinane aşiravane şahinane ya keşke harip ma nabadetni nana gayni şey nana kestun vaqta ve kri seyda dergule hun haten gün xırbe bu ya avakiri bu berhinga henek derik ya tede bunwan jirani hep kuştu bu gün xarabe bu ما بخرابتي أني أم كتني خاني هون أنا خاني إدارة هون أمزي كتني ضحايا مشهورة شاكرين ومستر جوس عشيرة مشينا olarak وقتها دورة سكساني وذا وارسال قنتلي كدنا مملكات سيدا دبي مراج بشيرات عشيرات رادك يكهبوا المملكات ما هو كزنا بينادن كنا شوي رحمته قلت ولد مالا ماذا قلت أنا حازبه وقتها نه مسألة بكيكي وانسي وقلت حياة مرة فلا نبي مرة ناقي حقيقه اویاج مرا بو شریعتک پرمزین یعنی مرا بو قوز yani o derseksten jibo go un bve dawer mesafeli un mesafa ki texna bena xo و مسئله مرا بو دلیلک مزین یعنی مگو ما ونادي فلان کسو واگو اگشاد گو ولا ما بیشتی اگ ندی بو اگ دی بو دو ما kayuj velat Paris bu yani اری ولات پاریس باری بله ولا نمیشکار بو قرآن خوندی بو صوفی بو ويانا نزب ويا قوتو هنكا قوتو وانا فلان دعوة فلان تيدكن دعوة ألمانيا تيدكن قوتو والله حياة مرنا بأرمانيا أقول مرنا بفلان مرنا حقيقة أبياج مرة بو دليلك برمزن أري مجتر قوة سيدة أم القرصال بون أمش بازار الدور بون عشيرة سينا بان هبدو ذكر بنا كاسكي فتونا ماذا رانبو كاسكي إيش دي رانبو إيش الدركات تمام مملكت سورا ما قوانا جمرة قوانا إيش تشينه إيش تشينه yani jibo hun ol perver bun dindar bun جمرة نابود نما إذا ناب إيش دي مرة داني هر زاري أوكك داني سيدة سنة 1990 وشيدا شبكة عبيت سرماء تقنعت بك دنجي كفرية واحد مقشة يعني أوج مرة بودليلك مزن أقوانا حقيقة الرياء كفريني ومزر لميشي كفرية دكين أوجي وقت مسألة يقو مرنا بفله أوجي مرة أبو دليل ما كفرية دقوت مرنا كان ببيش سيدا وربي عالم ما ذكر ولا دوس الإسلام بالوقت وسرما وبسلاح مازن تام 2 ساعات شهر وان تمام 2 ساعات برا رمضان
اي خدي تعالى محفظة كرن قندي اشخورا مصاور ما خود كر يعني الندن قال اني خدر خدي محفظة كرن افانا كشمر ابون دليل بله سیدا ببورا گنده و سیدا وگون تقریبا 120 مالایه به چه ناری وگیره دایی؟ ام بالي چنارينه برگاول چه ناری یا بهتر دیاربکره؟ نه برگاوه یعنی دانو شونا ما سمناوه پر سر دياربكر سر دیاربکره ایشه که حکومتی ها بالرسمي شكا بدر چناري يعني جبو اسوق خود درن دياربكر دبراول سرشید به سیدا آگون دبرا ما genelde hayvancılığı. Hayvancılığı o tarım yemez ya yani tarım 70 nakış var. Ampirin ardındaki. Yani genelde ne hayvancılığı uzay suyunda memleket fakiri diz havini de sema çarma derin batı. Sonra işe sebze meyve dikin hatta ni bir dabra idare dikin. İca iru elhamdülillah memleket meri vakta mistergo mahatin kubiki am güç fakir bu. Yani iru elhamdülillah durma gışa basi ne bari. Ve çağı araba motorak bima gündeki bu avlakı anwa seri mali düse arabi yani. Hamdi Khuda. Ama ana gül fadla ayda valla seyda yani debrava elhamdülillah zivri baş bu jihla maddi de maneviyata hoş xo ve go muhafaza kir. Seyda günde kubuki ve go hamu merve heaven. Dugundat beri o adeti oda o civat vak anha. Yani cemwa berdavame o adet kubuki. Seyda na adet cemwa hana. Ari az ardi ma an kan varım gündiye dini her şebil derke top dibin şura top dibin suhbeti dikin ev dikin yani her şeb illa derke mal ke top dibin. Agna diye manal mal ke düse mala yani düse kafla top dibin. جوورا صعوبة دكين شيرا طلب دكين دمي حمدي خدا روجا كماتني ما قوي كري شورا ما كيش ما بودج من جو كرا ام والبالك فانا برفن فانا برفن ما نجي خدا تعالى يا مكر ام نرفيان جي شو دجمنات يا مو عشرة خارشي تشيبو وازي جو ملا ام فانا او بكن ديسام خدا جوازي راضي به perform مكرين ام داوي الهبزيات نرفيا وجي شويندا اذا مثلا PKK ام برزولا مشكلة هيدا الا بين PKK جي اي حيرة مادية ما واي مجلس واندي واي ام دزانن شي ما araştır مش ذكر انا تشغندي ما تشفانيا كريبي بيجي كي PKK كرميش كري زاني تشفانيا كريبي بيجي قالوا كي اشد كرميش كري زاني يعني سياسة مدار تش PKK ربي بيجي كي مثلا فتو شي امزانن يعني هين من نادي يكي عشيرة ما بسني فتو داي وقت خلقي تقول خوجة افنيسيك حتى شفك المارة عين المارة مدي سهنا مقفانا وانا زا كذاك يعزلون سرفتو مو ملاك يابا اباري مو ما شرك له ما بفشي او فتو جيبو خديج الرازي يرو اوجي نفردك يعني مقول يعني اري امن خوانداي بون ام مثلا مكتب تنبون او تنبون يعني نز ام araştırma جيبون ما بر araştır مش دكير مش درجو تقولوا سفانا كي مرة ببيجي قالوا امريكا فيها باسقان واني سنداي زانن تبي قالوا عثماني شوي بادشاه يعني حديثه وبو يري روجا في دشوبان اري يعني دواري ده براستيجي از بخوا صنافه خود بجم از و تقدیر دکم سبب جی يعني تدي بخمر عليه الصلاة والسلام دبي اون تفشوانن اون تفشكريه خو مسؤولن وجي شوانتيا خو كري ونشتي كريه و آوي هر ونشتي وندابن يعني سمرة يعني ما عالمي منا ريسبي منا خبات كرين سمرة دا حمد خدا حمد خدا إلو كاسكي منا فتوجي هي نال بشولا هي نال حفصادة هي الحمد لله كاسكي مال دركي توني الحمد لله نخشوا سيدا خدي شفا بكي يعني زودة ورين العردي نخشوا از 2012 دا كتمه بله ازوي ساغيد العردي بله ون بخار نكارن رابن نا سيداس كانم رابن ان يقابا كانم بافيجم ادي ترسم دي بيجل عليك بله انا ويل بله
خدا تعالی بكفارتي گناه خداش ان براجي شاء الله بسيدا وشفا خير بدوا حرمتك وان شاء الله ودي خير ومزن بك بالمقابله ودي سمرا ومزن بك وسيدا أم زانب تديد به ولكم في رسول الله أسوة حسنة ده رسول الله ده جمال أرنك خشنة رسول الله عليه الصلاة والسلام معلومة وهي رجالكم سيدا وقت هذا مغارة سور مغارة سيدا دنجي حسبه دجمنا هات حضرتي أبو بكر برجفلي ولا تحزن إن الله معنا أمي وقتها دويرة ده من خذي وكيل شفاك عبيت إنسان ما دوش الإنسان دو ساعات ولا هند قل له وك عايزي بكدات خذي تعالى محفظة كرين بلا شيء برا ما هينك خد بوساقي ما خد هند بيتر دسبار الرياح خذي أكم زارم يعني كي هوالتيا ديني خذي بك خذي تعالى نهل دوسي كم معلومة ويجتدي خذي تعالى دبي يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم قال يا أهل إيماني هجر هون علي كاريا ديني خذي بكن وعلي كاري بور بكرن ونجيوجي دريا حقيقة وثابت بكرن ناهلهم بشامتن إن شاء الله سنة الله يعني الحمد لله ما بسنا الرجع ما بسنا الرجع بيا توسيل ذكر ما أو ذكر حمد خدا أم كشتني أم قال لك جماعة كشتني بقى كده ديسا حمد خدا سيدا bu boruşwa qubuk Goristanek şeyi da yani Goristanek mezenici yani ev şeyde heremedi yani ev hezu kuvveti ev maksisi go tahamlawan peşketin u xabata İslam örtüne bu ev insan şehit kirin navion havjana kan bejin hene hezu kuvveti maksisi bun Goristan'a o ciheyi o Goristan ji de ziyaret kırdı. Elhamdülillah. Goristan'ek mezini. Am pe iftihar diken. Hamdülillah. Jmara şeref iftihar. Yani edbim roja kıyamet ji de mahkema kubra de jbona ve bir şahit jbo hizmeta ve şehit ji şahidin inşallah. Seyda bu bore mutkhas habki hun bahsa Şahina bkin yani Şahina جكو هاتن يا بري شاهينا سيدة أقدس 6 سال بري 4 سال بري نزالم تقريبا زبنقولي دبي كالي مرابوي هاتي دبيرا محمد آغا دي ندي نعم بركي مديت بناي برشعبي دلاف قريتا ندي دلاف قري رو آفادا قدر سعد كي من نقا دبي هاتي شاولي لوردانية و جي مثلا قزارو كي ويشي بونه جي بونه پربونه اجازونه لهندا گلی بوکا و گلی رزال وی داره خربه شی کرن شی بونه 10 سالا 20 سالا 5 سالا وی خربه دمانه و اجاز برا جاب دو قطیانه جاب دو قطیانه عشیر شی بونه صفا شی بونه هاما شی بونه شهینا شی بونه کلایبا شی بونه خلاوارا شی بونه مرعینیا شی بونه حسکا قلق عشیر وانا قش جوز بينقول عاتنا واذا تقول دبيجن دك تدي تو شجره ما يا صابي تنه اما بقول ما جكالي خوش بابي خو بيستين ما ور بيستي هذا يجا والبرا يعني بيشوج بينقول عاتنا اريد بنقول اجا او جيك اولا حاتني لي سكري انا او بلقاك داش نفس شيء هذا نفس الدنيا ما قد يعني دي ما جي خذ ما انا ادري قتيان هر هناك توني دركي بله جغيري قرج دا وبينغولي لتجي دهن شيء اي دبين انا سيدا دبي اللي ماضي دا قد مليانه دبي امزي بوراتنا اري اللي هيلا اري او دبي اللي بينغولي اگا كا والياك بوي اگا كاني بادشاك بوي حكم ذكر لملات ظلم ذكر فانا دارن ويدكوجين ودرفن ساس حب بران يا وقتها تين دبي للدركي جهب دقادي ام هل يكن ولا تكي هناك تشوني هلا روح اي دبي خرجيشا يا جيك جي قطيان دبي شبكه دشوي واك رشته شيفا رشته جاب قطيان قوتي بارو رمزي ام كي بيجن ام مربي هبن ام بشبا رش وشيفا رش وقت شبا تاري وشيفا رش امولو رجاب قطيان بارو لما افه يعني النشان ما افه ده اجا يعني نسلان من نسلان نها جافر قلتنا بارولا جاي ما حتى جاي ما اري بله هون جي جواني خر دوباره كم شبا رش وشيفا رش يعني بارولا ما فيها والله بارولا ما باش سيدا خد جرازي
Seyda naxoş ez inşallah diz vegerim serwî ez mikrofonê dirêjî apême Hacı Ahmed bikim. Keremkê navê xwe bernavê xwe Suediyê xwe behsa gund aşîrê سر چعوا سيدا هم سر وچعوارا هاتن Razî be Hacı amca. خدي خيرا ومسلمانا أجمعين. وحاضرا توا قبول أجمعين. بك خدي تعالى ما ومسلمانا وحاضرا توا ايمان وقران محروم نك وامد حزورا خدي تعالى ما فديكار درنخ وام صلوات كل سرنا في محمد صلى الله عليه وسلم بينه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيدا هم سر وچعوارا Çavê onê وفي شعبي مكري جورا وحتى نفرا Hûn jî li Qubikê rûdine ji xwe. انزل قبك رودن نافي ما احمد اقباش ازلاوي بهاوي كيملكي بافي من رشاد بو ازلاوي رشاد وسو اسميا ما اقباش وكالكي مزي حاجي عمر اجر دو درشوي حاجي عمر يعني يجار او وبافي سيدا بسمام يحبوا وامتف مروي هفن امتف عشيركي وسيدا مسر شعفارة Çavê هاتن onê şê Mamê Hacî Şahîna di hundir xwe te dî eşîrek mezin Şahîna. Ji eşîr di hundir xwe dê bavik hene em ji wan dibên qebîle. Di hundir xwe dê çend qebîle ne yani çend bavkê wan hene Şahîna. سيدا ام انها قبيله olarak هندري شيء عشيره شيء هذا انا اشفرا قبكي وقراجبلك وخرابه دلافغور ام افاناج مردبي مالا باجاري Mala bajarê. ام قش تديواني دنيزي مريم قبيله تبو Qey û medenî bûn li gor van mervê xwe yî. ما زي سوال كرن سيدا وزي يعني جماعات قز يعني بريد تقول تكي فانا لخم هزاد كر يعني تمييز بوش باقي ميدا يجار تقول فانا مالكي وك هاوي بازار لخم هزاد Yani ceme jî bibor peyvikek heyem dibên peyvik yani deyim bi Türkiye dibêjin. İnsanî li Mêrdîn li herêma me gelek xwe miqate bi dibe wek bajar yayê. Demek niye o jî yurtê wek bajar. يبدي بوي شكلي تشبيه بيشتي وي Yani قبيلات nav malbatê jî yurt bên bajarî. Ev gunde hojmar. ام هر چار گون زمردبي قبيله بازاريا ايجار فاني دنا قبيلك هي جردبي مالا خليل ستي قبيلك هي جردبي مالا كسبو قبيلك هي جردبي مالا تي Mesela Mamê Hacî ev bajarî rispiye we seydayî wekî din hûnun seydayî سيداي حاجي مصطفى يعني وطا دعواكي تشدبي Seyda ateme. ام بهبره مشاوره ذكي او خيرا مش تشكرت يعني Seyda. Ye mala xelîlestêkî mesela rispiye wan. Em bêjin dawak çêbû ve aşîrek di berê xwe bikê her cem. سيدا اساس ام دشينا هذا دو قبيلان دبي دولا وشيم ويا خليل ويا سليمان ام سليمان اي خليل زي مالا حاجه هذه وانت بيشتي بيشتي. قبيله وان بله. ريسبي وان بله. حاجه هذه بله. سيدا هويك تا يذاكر حاجي هذه ويشاغي بيف سكني وانن وعيني زمان ده tabii ki ام تمروا فيها وام عشيره ميك وبيشي مددي سيدا يذاكر برينغا كو جبينغولي رابونه وسيدا gündeme Bingol pergava çunu hadne wan serhevde tunu. Yani havdu wan dakir. نا ولا سيدا ما هبدو وانا نكري واي الورا مريم هاني Ji gayri bingol yani ji gayri Türkiye yani devletni ciran mesela gelek aşir li Irakê mervê wan hene li Sûriye hene li Îranê hene yani ev herêma Kurdistan tedî Kurd li çar dewleta hatin parkirin feqîr her hinek li cîkî man yê we jî tu dewletê we re hene. لديش دولتنا تنن نا sadece بينغولي مريم هاني وام فانيك هاتن فرا وفان كان عشير ساش حب براي هبون انا جاهر يكي عشيرك تشيبوي هاوي سيداكو خلاواري سفا هاما هنا حسكا هنا مرعي هنا بهفر خوشن علاقه و yani tekiliye ve çunu hatin perga ve ابد سيدا ام قش هبدو الناس دكن ام جهفزي حس دكن تادي دبي
divan 90'lı yıllarında belki hinka jboy ve ev duruma ki ortam hinki bozuk bu. Jbelawi hawi jme has nedkir. Zane. Dinava aşirana da emşehina teniman. Yani fikrame güç يعني جبون رينا فكرة ور أو معاملته. Yani jme hinki ev bun. İcarmezi dugot kardeşim ka mesele suje me kaçı jboy çi me faham kirci çibu jboy çibu. İcarme fikra ku çok şükür me kimani nekşan. ما قو خذها تعالى زاني برا امري خذي ورسولي خذي بجيبيني قال عيدي وي ان شاء الله her zaman معلومي مسلمانة تفاي اوي بخذي را بخذي زي واقر مشدك وخذي سيدي يجار يعني ام بفي شكلي عشيرة ما بفي هاوي زاني ام جورا سيدا بري جو ام بري پربون هندقون ام باشي پربون و gün anam dorapmazda gündeme belki zede heye zane u gündeme kubiki sedu bis mali ama mali mel Diyarbakır يعني أنا مرة بيجي مثلا جندكي تدي هر عشيرك جندك بايتختي وانا جو جندي بلعبون زيدا بايتختي شاهين مرة بيجي إيه خليل أجي وسليمان أجي كي جاني يعني مرة كاربي كي جاني إيه شاهين أجي بلعبون القرجدار القرش داخي انا ايما شاهينة وقتا كي دعوي مازن تشيد به ام خبخو تدي مشاورة ذكن ام با حاجي هادي وان ذكن مريم من تدي مثلا با حاجي مصطفى ذكن ام او بهبره يعني سر قصة جاسيوي حاجي هادي وحاجي مصطفى سر نابي شينا شو قراري بدنا هو قارشي خذ والله التوفيق هاردي أجي بده الحمد لله عمري واندريج بك إن شاء الله والله امين وخذي سيدي وكيدين امي بيبي تشي جماعة ما حجي أزواج Merve تبيجي meruf haydi yani şey. انا هيك انا Sen peki şey var هون وان بسر هفدرن وتني ورفا تمام هاجي وان دبين ام دري يعني شنو شاهي اري اري علاقة وبهفرهن ابا مروي ما يقول فاي بايا نهده صار دركت حيا ما يبدو الناس بلى. تكرين نوم اما بحس يعني سيدا سيدا وان بام مكير قوفاي ام هاتن قالي بوكا قو امريي وانا يجار ما بيهيست قالي بوكا فقريا بو اورفا رواكي حاجي هذه بالتلفون ابام مكير ام فرز بك ببيروا بيشمي يا دوشمي ام قشي هرن هند امريي ام شون وي دري سيدا ملات بر بلكي سد سلام زيده هي يجار جيش كوا خديش وي رازي به واحد كي سربيهاتي نافوان نافي وي محمد علي امزي قال لك اما وارو نشتنه مزي قوم محمد علي قوها مقو برارجي انا مثلا امتب ان المؤمنون اخوة امتب مسلمان البراهيفن يجار بهاوي اقرباتي وبهاوي تدي ام بقي هف كابتششقلي تقوتو ام هون مريه هفن قواري ابي احمد يمقو كاتشكي دستي تدا هي قو بلي شي قو سجره هي قو مجاوي قرتي انترنت ها دمقو كابين دناف جماعتي ذا بوخي نجبونا قرشك ام زانب ام واي مريه هفن هاك جبلا ام سر هفدا هر ور هون هندكن خلق رواكي ناخياكي الوابكي ام زيكانب جبو خذي يا ام بهاوي خذي تدا خبر بدي يا ام بشكل كي ام جواره هنكي يارضم تشيبن ولا جوامي رابو شو اني سجره خوان قافدن سيدا إذاكر شو جيها شفارش وشوي فرش والله ما قو وقت اواني بي او زمان ام يكن زانه ها اجار مقو ازي تشكي دم مقو برا جماعات حقي حلال بك قصور ميزان نكن حاجي هذه وقشبو مقو اجار اسنكي بشت او كذا ابتدي او مثلا ما كرماجا كوزك كذا از برنا سكنم اجار مقو كا مثلا جمرة ببيجي تقول شفارش وشوي فرش يقول والله هي أبي أحمد أف قو أمكيان هف هذا قو إجام قو كاتو تدويد دوكي هون ديكي كيجان قبيلة يجيش أينا كيجان بافي كيجان بافي
گو خدای گو اشتر تشکی ببیجم گو واجر و گل برا مریه ما گداری ما بکی گو حیانو ها گو مگو قی ام دگیه گلیه بوکا گو فقط ما چرگی تعقیب کر گو ام دگیه سلیمان مالا باجار ها وی چاقیم گو که گو باجار وانیا امن yani öyle yani van meriyeme vura ana dedi tin taziyeme emzi derin evjitin em bir telefona haru behevrin بمطار ve şimdi medane hev icar seyda خودش تو حاضر راضی به و سر چاور هاتن یا ما می حجمنی اف بگوتا مثلا تدی تگو وان مروی ما شجره وان هبو یه و تو خبات سر شجره هی مثلا بهتر اهل علمی وان کارات کن مثلا سیدا یا جدناv عشیرتنک سیدای دن yani şecera mesela bajar ya şahine bajari ya ja şahine tava xabata koy var hundikin yani hey jbog nesle duwa juan zanibin ki lave ki çünkü beri o da bun dedi insan sohbet dikirin javr dugotin jbir net kirin yani o kültür rabu yani juan namazanın belki kalki hoş nama fakat seyda eme ام هنكي تحقيقات ام تعقيب دكن انا دبافي حشتاده ام شايني قون بلا بافي ما حشتاين ها بلكي اشخو بخوين بلكي ببئين ها ام قشد بن ام قشد بن يك بيلش الورا بيلش مش دبه اللي هو يدري تقريبا نفوسهم شو قاصل الهريمي في بلقى القرجدة شاهينا سيدة شاهينا وی سالی ما هنکا في فرسي السر أرازيا كي ما هفدو قيرد يجار مريا كي باشي ما بيهيز جو ولا ام حزار مالي فلان انا زانه ام نام ناكن او حزار مال تفرز بك مثلا ام ببيجي ام شقيس نفو حزار مال شقي نفوس نورمال ولا رقوي تشبه 5000 6000 belki mali kurmanca hep ki kalabalığın belki 7000 اري ببي ام 6000 شايني olarak nüfus olarak kim zeyde hem duva dorana da hey seyda hadi jwarazi bazı disa inşallah vakt bimi naze bizi varım serva aze abime Hacı Sinan tanıştamını aze mikrofon edri jibi bikim کاتی جو خب دا ناسیم کرتایی اما جاویانه شو خود جوارازی به خیراتنا سر جعفراتنا خدای خیره و قبول بک ناو مسینان الله و رشو حجی عمرم بله سر جعفر امو حجی باوی مپس ما مهوی حقر ما شاء الله جا سیدا سر جعفراتنا خدای خیره و قبول بک إجا تشتيك وي سوال بكرة زار وقو أنجح تو سوالج بك أز تشتي زانب أز ودي سيدا وايدر كت سيدا عالم سيدا يمال عبد الرحمن وكيدي كسك ملا شيخ عالم دنگ بيش قصيدة بيش سياسة مدار ايقواد پیش دشوية هاي دنگ بيش باشي خبر اور وردك که دنگ بش آلورجی کمجر چیکن براجمر و بیجی قصیده که نوری باش دبیجی گلک باش والا ماشاءالله yani نوری ماشاءالله خدي توفیق بده انشاءالله جغيري سيدان ملادر كتن النافودي ولا انا حالي حاضر ده ملا مصطفى ما هي وسيداي ما يدر وهنا وخوانا مالا شوكا زارو ما قندي ما قش دخوينن ببيركا وبقضا وبقينجا وقش قرآن خود دخوينن درزا خود دقرين يعني جبو إسلامي وخهل كدي ما شاء الله أي سيدة ده خدي تعالى قبول بك أنا مغو أنا خدي تعالى بقلب بازان أجر دردي ما دعوة ما تشبو خدي بيزاني بو والحمد لله أمجد دوساني وحياني أنا ما تشزور لغو زعمت وتش شهيد وتش زندان كشاندني خدي زاني جبو خدابو جبو خدابو وأف ميراسا بخمر عليه الصلاة والسلام بيخوش بمالباتي وهلجر والله مالباتي جو راهشته دازه دم بلكي كم أستخدم بيتر هم بيشتغلن
و بحثا اف خبات اسلامی و اف هدکاری عشیره کر براستی سعد بن معاذ هات بیرامن سعد بن معاذ معلومه و توایی yani dibêj ensara bû ji qebîla Abdulashhel bû dema dibê Pêxember aleyhisselam îman anî dibê çû qebîla xwe tev kom kir li cîkî bilind gazî wan kir got hûn mi çawa dibînin dibê jê gotin wela em îftixarê bi serokantiya te û bi hişê te û bi însankî em ji te razîn em ji te piştrast in dibê wî pesinandin dibê got dozak me qebûl kirî hûn qebûl bikin ez û we mervê hevûn nekin tiştekî min we bi hev nema dibê teva got doza te ameyî di rojekê di tarîx dibê sêsid mirov ji qebîla Abdulashhel li Medîne Müslüman bûne bi wasta Sa'd bin Muaz dibê ew roj li Medînê dibê xelkê Müslüman dibê îdê îlan kir yani o îdiyê pêşwas kirin ew roj kêfa îja demak wefat dike Sa'd bin Muaz tedî şehîd dibe di xendeqê di birîndar dibû şehîd dibe bû ê birînê dibê diyama Ayşe dibêjî dibê hewlê sibê bû dibê midî Pêxember aleyhisselam dibê ji nav ciyê xwe ji nişkav dibê rabû û dibê tu carî Resulê Xwedê wer ji mal derneketibû dibê bixwast û ji hundir derket bi cilê şevê dibê midapê min got xêrî ya Resulallah dibê got ma xêrî tu nabînin melek li neqebê Medînê peyadar bûne ji bo Sa'd bin Muaz dibê ez ê jê herim têkem bin cenazî wî yani subhanallah ew tarîx agê qebîla xwe tev Müslüman kir înşallah hûn ê jî wî kerwanê reşayîna jî ji bo ew mîras we dayî ser milê xwe wî kerwanê re înşallah hûn ê jî her meydana mahşerê kekê qesîdebêj yani hunermend kek İbrahim hunermendê weyî ê qubûkê kekê İbrahim tejmer qesîdakê bêje ka em ê mikrofonê dirê jî te bikin hema ji kerema xwe re navê xwe û bernavê xwe jî bêje Ez navê me İbrahim Akbaş e berê hûn xêr hatin Seyda ez lawê Şehîd Ehmedim yani alaka min û qesîda ez dibêjim yekcar ez derim rehber TV'ye jî zaten televizyonê jî inşallah hadi ji we razî bi Seyda Rojê Şahiyat jî ji bo Şahiyê İslamî jî tu dibêjî evet Seyda gelek baş inşallah ez qesîdekî bixwînim كان يا صدق صفايا كان محمد مصطفى كان الشفيع پر وفا كان محمد مصطفى كان قلو شاهلتي فكان بجنا واكشب حياليف مسكدني وروضة شريف كان محمد مصطفى مسكندني وروضة شريف كان محمد مصطفى كان قل شاه كرايام كان صاحب بيت الحرام جبرائيل يذكر سلام كان محمد مصطفى كان قل شاه عرياب كان حاكم بس لو نسيب خوي معجزاتي بر عجيب كان محمد مصطفى
خوی معجزاتی پر عجیب کان محمد مصطفی كان قلو شاه عزيم كان ناسخ خاتشو سنيم كيف الأدب والعليم كان محمد مصطفى كان قلو تاج سرايا سر دفتر بي خمرا رجورنا يهر درا كان محمد مصطفى رجورنا يهر درا كان محمد مصطفى كان قالوا يا شفيق كان خدي وقلب رقيق كان أبو بكر صديق كان محمد مصطفى كان قلوك يحفظ حياه كان معدن الصدق وثواب كان عمر بن الخطاب كان محمد مصطفى كان عمر بن الخطاب كان محمد مصطفى زمانه در قوت ساعت خوش بگه ابراهیم بله تماشاوان هجا ام ایروژی لگنده قبکه نفچه چناریف گری دایی ام لبا عشیرا شهینان لعودا سیدای مل عبدالرحمن ام رونشتینه براستی جوادک گش شیی جوادک خوش شیی که ابراهیم کره شهید احمد جمر قصیداگو یا کانی محمد مصطفى که ابراهیم تو جوانه گند جی بوی هینی قصیدا ببن تو اندگهینه یعنی تو پیشوان جید که قصیدا یا جی دناوان دیه او هنر دوان ده هنه کسک سيدا هنن ام دبين شي خنادن سر يعني بر جسارت لكن راستي مرحبا ايه هنا كان جبلا ايش شيوان مثلا بله ايش دستاد تن واندرنا دهرن باتيه اي ناب يعني بله از خو از هم ايش مل براد شغلم زي از زمان مثلا program هبن ايه تلفزيون ايه قتلو دوغن programي بن yani sahabe programı ben çeben azle bölgeye demez yani sürekli bölge Diyarbakır'a deme بله az derim yalnız imkanı herkesi ne vakabın بله باوته شهید احمد خدا ما شفاعتاوی و تو شهیدا محروم نکه اما شهید بو امره ده شخاص بو az 3 salim seyda امره شخاص بو شهید siv bu gorya kimlik siv جوان بو yani مقبراوی جلوره yani Goristan'a şehit ayı işte pe ve kesek hey brayete yekayjme küçüktür mirasa gran hiç tabi evet rast bale hadi Teala inşallah nahat cenneta firdevs'tane şehid-i İslami Seyda brasti yani barnamak gelek hoş desteme nabe em baqadinin barname bes damame hediye bedavi dibi yani biçend kelima şule dakaki dişki gun aşire der dora hoş tamaşavanar bejin hebe kerem bikin em barnama hab qadim kerem kun Seyda سيدا ام فياد بيجن عشيرة ما شورا ما ام ديسا قش مرفنت هذه ما قش عشيرة ام يكن ام مش بيقولها تني شورا ما قش ام مش بيقولها إجا ام دخازن اجا خذت تعالى ما وان تبدا رياحك كيجا سروي هدايات بك بري ما اجا وانزي يا بري وان اجا مجل بيوان
يعني متفق بالي إسلامي فر إسلامي ده ما هدايات بكت سريع إسلامي سريع حقيقي سريع باشي سريع صلحي إجا سيدا تذي ما جو وقت جمرة أجبرش قنية مرة دبيجم أدبي عقلي مهابي شبك أم كتن تنقاية أم 2 ساعات الماء أبلو قاسي بو وبوز مكاسي خوي نبو أدبي غيرتا مهابة آويات تنج مرة بس سيم كنت هذه وراتا حضرت إبراهيم عبيد سر ناواقر قو يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أين مكتن ويقول ما يسيدا والله العظيم اشترت بوقت باراني كلها دهاتن ما قاين نبو يقل ما يكيكبه ربي عالم أم حفظة كرن وأم جبوي وإيه شورا مدبي إيه دور دبي نيجيك دبي أوي خابياني بفكرة باطلة بفكرة أم بيدهشن كذا أوجي مملكة يمن أوجي مسلمان كل مسلمان والله العظيم جانا عما وتفكر دبن جبوا قريمته ما قام بناهشن أي ده خذي ما وتبدأ هداية بك خذي ما وتبدأ بنا مشتركوا سيدا أولا خو خلكي قفراء إيرانجينه إيرانجي قد يا قفانا حزب الله حزب الله قد يا قفانا إشتشينه إشتشي قد يا نوزا إذا أنا نوزا شنو قبل ما ديك يعني أو إتهام معلومة وجه البيغمبر عليه السلام هات كرن حتى المنا يكرن قرآن دبي ولا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أيضا كثيرا حتى وانا المنا يكرن دمت كماني هي يعني قل ما بيكرن عدمه كي استقامتا مراست çünkü البيغمبر هاتي كرن و البيغمبر هاتي كرن خود تعالى برسف داي قلتي اشترد بين شاعر بيج يا محمد ازنا شاعرم شاعر للديار دقارن وصفه وان اذي يعني او اتهام البيغمبر عليه السلام هاتي كرن پیغمبر علیه السلام گید بر ندیگشت پریوان خوده بر سفدایی نوره معلومه هایی وی گوتی اشتر ورد بند شاعری تو نه شاعر شکلی وان اوین هلبسته شاعره اوی بیویت و شعر هفدو ناگرن ایجا گمره دریا خوده دبی ایتام بو بکرن امجی بویا افتخار ید که جمن نکیمانیم سيدا براستيجي يعني صحبتك خوش بو مش صحبتا وتير خديش ورازي از باورم تماشاواني ماجي تير خديش شرفا خديش ورازي بي ام هاتن داويا برنامه خو دستورا و برنامه قدينن çünkü دماج بو ما هاتو وقتاندن بداوي بو بله تماشاوانن هيجا ايروجي ام لقرج داغ لگنده قبوكي برنامه عشيره ما ام ميوانه سيداي مال عبدالرحمن تام بون دما جوا ما هاتو وقتاندن بداوي بو ام جي برنامه خو بقدينن حتى افگيشتنا برنامه كي دي تنگي وتعاليه نبينن امانتي خدا بن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته